Bos kulit. Mangga. Majikan, ayo sayang. Nada Anjali. Hey. Ya masih non, shooting anak kenalan. Masih SK. Wajan. Enggal Bu. Guru. Enggal Bu. Jam 2 naik balik. Gunung dhuwur ditanjaki. Jurang jero ditanjaki. Lanang wadon pada luru. Dulati segara madu. Wajan. Ayo nak. Angga. Manisnya segara madu. Beli bakal bisa ditiru. Sebab langka ukurannya. Lan uga langka tandingnya. Gambarannya madu cinta. Manisnya luar biasa. Keluarga Karanganyar. Bos kulit. Wajan alarisan ulang. Kudu ben turun. Ayo aneh. Saya tuh punya perjanjian dengan yang hajat. Aya urusan sakedap jeung Aya Hajar. urusan beda ya Bener. beda. Nah, Di sok. luar pimpinan dia mah di luar pimpinan. Diselesaikan dulu. Urusan aja Bu Hajar mangga. Penyanyi sering urusan ya mah. Beda urusan dia mah beda urusan. Neng bener Neng. Ayo. Hey. Direncangan Neng ayo. Iya aya keluarga di Karanganyar. Terima kasih Bu Hajat. Bu Hajat terus. Mari goyang. Lanang ulati sing wadon uga ngenteni. Pak Hajat mana? Wong lanang Pak Hajat mana? Sing wadon Dipapaikeun Pak Hajar mana Pak mangga. Hajat nak? Mana? Janjimu palsu. Janjimu apa kemarin? Janjimu apa kemarin? Ayo nak. Hai. Manis Pak Hajat. segara madu. Janjinya apa kemarin? Beli bakal bisa. Janji narek merek papais. Sebab langka Hai. ukurannya. Hai. Oh dipetot kek. Nah gitu. Madu cinta manisnya luar biasa. Bos, kedui. Mana bos? Bos kulit. Ulah ada lompangan bae. Awahyu. Ae. Goyang dong. Bu cicing heula aya keur makaya. Diajak bae ngomong teu sabaran. Oke ngobrol lang ke. Bari ngopi. Banyak aya deui teu. Lukia. Atur nuhun Pak Hajar Bu Udah Hajar. Karanganyar. Lanang ulati sing wadon uga ngenteni. Wong lanang butuh sing wadone uga perlu.
luar biasa.